Ялхужалық министерстве грант елестеген зенчен документсене ешін мабушлана. Конкурса еше бучынаган фермерзем тада ялхужалық потребительзен кооперативизем худшын мабулдарашы. Аза элдереде пана пушу хинче хиртересі бірге білдернече, анжақ коронавирус инфекции бешігінна ларударова була прағышлана. Халі конкурса худшына стеген зенчен заявказембе документсене шу уйхин ултымыш чен ешінеш. Коронавирус сарыласран азырханса візене почта баярзы бамасынеші министерствора. Идузем пулсан утмалдваты черемике выдырщичи телефон номеребе шынгравлама булать. Аза элдередіп фермерзене патшалық егебенде вуникимы шулданба шакна шкал пулышу гюреть. Ончухнеше пужына стегенсене миллион деньги парцахавхалындарачеш. Грант вишине халі үстерне 5 миллион деньги даран илме булать. Ялхужалық потребителезен кооперативизем укшаба пурлықпа техника негесне адаландарма узы кураяща. Цагыр жылда чываш енре патшалық пулышывне тва черширим-двады фермер девишне. Візенчен виш черширим-икеже еже пужынаганзем утмал шечешем е ферме тада ширим-белекшен агро-стартап гранда илне.